no be kasa say enye confirm into was an kwa gisafo na dia yo no say sister comfort say mentia say no say nyankopon me bomba yesterday they say oso ajo safo a fakọ for safo ne ko hey me bra no aja from bon ene de wa ba life me hu sa da wa ya de wa ba nye se wo betena so ba no ahye enko ne ti asem na mo na mo ga na ho na mo na mbetumi aboa yen safo na aso age no enko dam ye nso na no pa ense me kan kire se nye confirm aye confirm me e mahu se we de nyame adikre e confirm fo de ko fakomom ni abrew MPP fo abrew o mro mra so ye ba ye be tufu ebe srew ebe kap ebe pa wo chew ba se die ye ni chewpa bia ye de ma wo se ene afutuo bia ya brew ko mame ye num se ye ntro no otwa e no kre yes Mr. Comfort ye no kre se ye na enum bateja ono so ni nyame yakokasa enti enye difo ni ni suade hunti no enkom hyen de me ni won challenge wo ho me magi watinyi uni nyame kasa na mini hobi but papa so we me videos am be de ma wa e bra ye chewa manfo se ye tutu bad ni ade me kacho se enye no kresa eye propaganda na NDC for some media mfia dia wo ye na eye agenda papa ye num so ko ye num pefeu me ye num na ate se ye hu se okọ mahama num NDC meeting ase in no 15 years ago na ni afi or 50 plus NST no me chao Kevin great obi a 132 years of Britain no enka nani ada ho a hu se onu NS nkoboa na we sa nipa wenya o se onu san ko support twinu jona se onu buy 2 years ni a ayo minia ya na me dem hota kakra na se popi ehun fa na kakra nti no makame dan kakra se de be ya ba nti ya na ana o ye troto aso sa ya na etumre bia na wan hwe na okokeka na se okanti ya na do bia ye homeso ni ya mark mana be fom ni ato ebo ase ni abeyen hyehyɛ eh benis me chia pa me ho ye na nso a me pa cho mo ba mo nhye wa mo nyina so and because of a Facebook problem na ba enti no o ba so me hu ni pandodo a eba ba mo mo de bia me hu se mo hu dodo a mo so de me hu hwe nti o ba no wa hye na wa chia me na me so me hu ma bo di no ma chia o me chia obi bia so purpose ewo Kumasi magazine so ame frema eyede na papa store ni gu ye na papa tie kurase a o twa be frema ana utimi the president of Ghana tem sene kwasia catch president of Ghana said restart me restart for what me restart me dem free me so nko ana utimi catch president of Ghana said sabi impredua san president of Ghana e jimifo frema yesi ye wo unya convulsion na utwa enti nipa na ofre me free Ghana o ka wasam kire me ka kire me se aya me hwe se wo kasa na wano achim na utwa because of convulsion jalefo te sawo Jezebel frema udi ene honam se frema me kwa adwanti me ni hu time me stop me ye video kitwa mo fama frema na ensabne na poso na maboboso no omra bontene me bi sa frema papa wen o papa tie kurase etwa abe ene mpo yesesa abe no kro onya bi ntwa o sesenti de obedie mpo o papa frema sawo ma me suban bone ene ode yawo senti na woni suban no wo jawo se eni woni asabia konyo oteso na lebres se kan lebres a wo wonim lebra apafo sawo maame ana wo na bi wo koko omo ti koko no ena ne wu frema maame na onene da eno wo maame da ena amanfo kro no mfo se da bi maame ni gu akonya no fi ni etu maame frema wo de me nkwa me kese frema yeso maame si nyina tutu yesi kosisi wo maame se
Frema me maame ti fie oti kuma so onya adwuma odidi no wada boso me ni ama ni sika odidi ye. Maame nya adwuma. Oti fie ye bisa me sika e be so no boso me na boso me so a ye de ama no e de ahwehwe kuma ni. O maame akohwie a ode yawo ohima oti akonya so alebrefo nnedi so maame so gbamboni nti na etu ni fra akonya so. Kwasi wasi, you can see from her face that she is not normal. Yes, see, o maame won no twa convulsion because of convulsion to no twa. Ene yemre na nro na nyame na adom na ho ato no no di president atem. Yes, o maame si aguda no nyina tutu. Ye tu na de so de obedie mpo o maame nya osre ene wadi. Sama study me on se de bia me ka se. So woni no si amobra ama foundation ene wani biri president so. No obi ani ni si abobra ama mo foundation no ono onfa president ho. Enti se mo hwe youth no mugu social media mu di Ghana mpanyifo na nyina atama. Mo hwe mo yobia. Mo hwe sankora no ene mpanyifo mo hwe mo yobia. Omo tiri hu no omo dress ebi mo rasta ni ebi mo body bi ekitekita omo wotimu say the background of those people no is no good. So what you say? Mu di Ghana mpanyifo ata miwa mu ni ne mo sen mu yakohwifo. Acha Ghana mpanyifo na mu di o matem no. Ema bibia so ya MPP for organize say ye wasie nyina Frema. Me say we de me de ma wo atufo bo. Nyame ya adoma me nya time meka wonsam ne saa meka wonsam yeso maame se atutu kosi so maame nsama no please oh, who is Frema me de minim no osi ni nua ne Twunu Jonas nipa no fra me free Ghana no osi Twunu Jonas wunim ni babia osi Twunu Jonas wunim ni babia kwada so ni so nsa kwada so fo mo mpem kwase asem Mushmi ya Ashtar lady, so ada as ye. Inti madam fu bi na mam information ni say na wo Frema we wunim no na me se na Frema de so onya me size me che ne panyin. No start you fear ye wu mu. Una na fear ye wu mu nyina wa kire me okwada so am because me na fear okwada so estate. Kwase yaba. Otuwa ana odidi Ghana mpanyifo atem o ma metimi abo sabi akohwibra ewa konwa a wote so am yatu no onwere wo ho hwe o ma me ntuma odidi hima ode betena social media iso a wo de celebrate your mother hwe wo papa ntuma egu na bati hiani awiemfo bi bati sawo onwere wo ho abusuafo mo nhye ma me mon share video ni mama na me share ba ntwan konto mo aba mi nsa na me share kakra Abransi I knew Esu Jonas ne kumanso kwa da su ni bi a omo na fie bo share Sami mate nti na no so ko he mi video no hu se me kana se na se root na Frema yalufo we na wososo no so na yete kwada so ye pie ni okodi agro na yare ni ba na otwa ni ya sosidiem Jezebel yese ni maame ne papa din omde ma no ni Jezebel mo ma me share kakra at least sa video we se mtimi nya 2k maybe na se menya 2k because in some ni more de wo Frema wo yese Frema wo maame and the boy wo papa form na papa de areho piesie o papa de areho e ko share ni kokoo mu a wo ye ni kokoo se sempo esi kokoo